Predstavniki horodske vlasti, rodiči i prijatelje osmero pohinutih u ohnju u kafiću Lounge Nješka u ulički Jovana Jovanovića Zmaja číslo 8 položili kveci i zapaljeli švički pri spomin ploči z nahodi 9. ročnici tragičnog nješčesa. U ohnju život straceli brat i šestra Miloš i Mirjana Pekić, Milena Kolundžija, Boris Bjekić, Dušica Kulaš, Marija Gavrančić, Vladan Dragović i Branka Saković. Zos kafiča ktorý horel pres oblag vyskočeli Maja Milikšić i Aleksandar Antić, ktorí na tot sposob vyratovali svoje životi. Na karu hareštu osudzeni 4 osobi, zo storih trom na osnovi zakona o amnestiji 2012 roku zmenšana kara. Bitno za sve one. Bardzo ważne za tých, co się odlučujú za odredzenú fajtu dijelnosti, żeby obracali uvahu na počitовanje predpisanjih i zakonoch, żeby zo svojima hriškami nie zagroželi dokomu život. To datum nasамперед potresni za rodzinu tých, co nastradali. Ali z druhého boku to opomnúce všetkým, ktorí prinoša odluky, żeby ich priniesli na taký spôsob, żeby ani jeden hraždaň tej državi, a tiež i Nového Sadu, nebol zagrožený. 4 roky poznejše u Novim Sadze zhorela i diskoteka Kontrast, u kotrej život straceli 6 osobi. Toti dva ohnji spadaju do najtragičnejších zbuvanjoh u novšej istoriji Nového Sadu, a mena 14 mladih osoboh kotri straceli život zanavše ostanju vypisani na spomin pločoh u Zmajovovej i Kisačkej ulici, jak opomnuce, že biše take daco vece i nje povtorelo.